Sila Pak Kiai. Ada tengah mati ni sila solat jenazahan tiang. Sila Pak. Kiai tentu kiai aja. Bedengku SK jadi kiai aku. Lah, nenek tahu aku nih pegawai negeri tidak tetap. Oh, jadi tahun dek ngaji sembahyang, la ilaha illallah. Quran di bandok untuk kuapal selapuna. Sila solat jenazahan niki seleman tetuka makin lek diki lek tarulaya. Pirana mati nih. Biar saya mati ya. Denda kelan suara. Saya aran kelan suara nu angkar resa kiai ini ya. Ada nebega selawatku. Uli setemate ya perebut dengan mama. Di danda nigar. Saya anda nigar nih mualaf. Deh. Piran berselam. Lai. Beton berselam saya saksina. Krewet ya. Burung mau selawat baris sisik baris. Ginteng ngombe nih. Salat jenazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Ya Pak, ya. Angkat yang ngebang. Jadi ngombe ngenu. Salat jenazah. Dembali anu karena aku kedok-kedokan. Pesa sarubi untuk udengah mercon lek kentoku. Ya pun telang penjita pendengahku. Ngudi tahu mek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salatul jenazah. Allah, lihat dulu berangkat nih. Ya batal sabar dulu barsu. Ulang dulu. Usalli baru. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Pak, angkat dinyaring Pak. Ditenggu bejan nih. Sholat jenazah. Ke, anda satuan ke. Aku sak anak limu ditau. Tungkulan ku kedak kawat listrik lupa kok dengan sholat jenazah. Allahu Akbar. 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 Allah. Tiga kali wah. Segera dia lupa. Lupa ingat tutup ya kan wah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu sadaqallahu alhamdulillahirabbil alamin. Il kubur amin. Il maut kubur amin. Badal maut amin. Ya mukari wa nakir amin. Ya maut subhanallah bil izzati wa yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lanahumul al-fatihah. Wala dolin. Wah, wah luang kegaluh bismillahirrahmanirrahim. Dia kadu buruh nih ya kak tamak mesak segera lebih kasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anton kemai Anton maju terus ditumput biar dia milwi mati. Anton Anton mati kelima kumai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La ilaha illallah. Bapak-bapak para pengantar jenazah rahidakumullah. Inilah pemakaman
di mana kita akan segera mendengarkan kata-kata takziah dari Ustadzul Bebekin. Ndak baik kena bebek sekali belah otak di situ. Saudara-saudaraku, inilah awal daripada kehidupan untuk masa depan. Mati bukan mati terus-terusnya, tapi dia beklin nyawa di awaknya. Maka dari itu, marilah kita bertaubat sebelum kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Kenalah dirimu sendiri, baru engkau mengenal Allahmu. Inilah kematian orang yang mu'allab, langsung disongklop sama malaikat dan tidak dikenakan hukuman. A'udzubillahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, baca telekin deman karun saat taziah kelupaan. Maka dari itu saudara-saudaraku, marilah kita beriman kepada Allah, jauh-jauh dari permusuhan. Karena apa? Karena TPRI NTB ini adalah sebuah jaringan persatuan bangsa. Yo, jaringan kan, saya dah berjaring lah kalau ngetela nih agar mesin lancar besok laku. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sila adat kami di sini adalah roh sampai siwat jelo, tapi ingat-ingat roh bawaan diri kupi gula. Saya siapkan termos saja, sedohan diri kupi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.